Seorang agen mata-mata Dinas Keamanan Ukraina, SBU, ditangkap di wilayah Luhansk. Ia berbaur dengan warga sipil. Saat diinterogasi, mata-mata Inu secara khusus mengakui pada tanggal 6 Mei agen mengirimkan koordinat pasukan Rusia di kota Golaya Pristan. Setelah itu, pada pagi hari tanggal 7 Mei Angkatan Bersenjata Ukraina menyerang Tokau ke pasukan Rusia. Он такой с татуировками, да, вот здесь татуировка? Да, у него там крест. Нет, не крест, у него тут Егоровская. Голова? Да, да, церковь. А стрижку здесь выбрать или скинуть? Да. Что тебе написано? Нет. Нет, другое. А, вот это? Завод. Это чисто когда пьют, либо кто сидит, завод. Я что, оскал? Да, вот это? Да. Ну, это типа наскала. Прицел? Да, не. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.